Nitwa Abahungu Dan nk'abandi umufana wa pe abandi chairman wa ZONE1 PLFC. Dan ngira ngo tugize amahirwe tugusanze ku kibuga Ishyorongi aho ikipe ya PL imikore imyitozo. Wowe ku giti cyawe yenda duhere ku mukino ku munsi w'ejo washize apera Itsinda polisi. Uwo mukino wabonye ute? Mukino w'ejo wari mwiza cyane, wari uryoshye. Abakinnyi bakinye neza, bitwaye neza muri rusange. Babona ukuntu umukino wihuta, baradefandaga bakataka bakagenda rimwe kagarukira rimwe. Muri make umukino w'ejo wari mwiza cyane, wadushimije nk'abafana ba PL. Ibyo byose nubwo abakinnyi bajya mu kibuga ari 11 ku ruhande rw'ikipe ufana, ariko nuwuhe mukinnyi ubona gushimishije ku munsi w'ejo? Mu by'ukuri abakinnyi ba PL bose bakina neza, ariko harimo nk'abakinnyi nka batatu bakoze cyane kurusha. Harimo Rushagoga, mu by'ukuri yitwaye neza nk'umukinnyi wakinnye nimero tutamuziho, dusanga tuzi ko akina kabiri, agakina gatano akakina neza. Undi mukinnyi witwaye neza ni Sugira, tweretse ko ari umwataka ugarutse agiye kutwereka ibyiza twaburaga. Abo ni babiri, wa gatatu ninde? Undi ni Savio, nayo yitwaye neza cyane. Ibyo byose n'ubundi habamo bitwara neza, hakabamo nabo binanira inda bitewe no ku munsi waramutse. Ku ruhande rwawe ninde mukinnyi wabonye utaritwaye neza ku munsi w'ejo? Umunsi w'ejo nta mukino umwe nabonye yitwaye nabi, kuko n'abasimbuwe koko bari bananiwe, barakoze cyane. Urabona ko twatsinze igitego, noneho polisi itangira kutwataka, habaho kudefanda cyane no kugerageza kwataka, none bakoresha imbaraga nyinshi. Ni muri ubwo buryo wenda utavuga ngo uyu yitwaye nabi cyangwa yitwaye nabi, basimbuwe kubera yuko ari iyo mpamvu gusa bari bananiwe. Ku munsi w'ejo ikipe ya PLFC irerekeza mu karere ka Nyagatare mu ntara y'Iburasirazuba. Dan nk'umufana ukomeye w'ikipe ya PL, n'iki wisabira ikipe ya PL imbere ya Sunrise? Icyambere nta manota 3, kuko ni ibintu tumenyereye, ni ibintu ikipe yacu tumenyereje, kandi cya kabiri ikintu tuzi cyangwa tufite nk'intego nuko tuzi ko iyi shampiyona tugomba kwitwara. Amanota 3 twabonye kuri polisi angana n'amanota 3 dushaka kuri Sunrise. Icyo nakwisabira abakinnyi bacu nuko bakwitwara neza, kuko bitwaye neza kuri polisi nuko bakwitwara neza no kuri Sunrise, kugira ngo amanota 3 tuzayacyure, kugira ngo tuzarenze fazare nibura n'ubundi tukiraba mbere. Ikibuga cya Nyagatare ntabwo kimeze nk'ibi bibuga ikipe ya PL yitorezaho. Byurare bugasanga atari imbogamizi? Aya nta mbogamizi, kuko iyo biza kuba ari imbogamizi ntabwo twari kugira usizi ngo dukure amanota 3. Abakinnyi bacu n'abakinnyi bamenyereye ibibuga bitandukanye, hari ibibuga bibi, ari ibibuga byiza, bo bazi icyo bashaka, bagenda bazi ko bagomba gutsinda. Rero ntabwo tureba ngo ikibuga kibi ngo turatakaza, ngo ikibuga cyiza ngo twebwe abakinnyi bacu byose baramenyereye. Ikipe nka PL n'uruhe ruhande ubona ikomeyeho, n'uruhe ruhande ubona yoroshyeho? Impande zikomeye cyane kurusha izindi ni amawing ni impande zacu 7 na 3 na 11, ariko cyane zigafashwa na 3 na 2. No kuvuga ngo impande urebye nta ruhande rurimo rworoshye iwacu muri ekipe yacu, kuko abakinnyi bose bakina nka team, bagafashanya, umwe agakuvura mugenzi we, gutyo. Ikipe ya PL yerekeza i Nyagatare, ifite umukino ku wa gatatu. N'iki wisabira abafana bagenzi bawe? Nkuko dusanga tubizi cyangwa tubivuga ku mbuga zacu, abafana bacu bari tayari. Icyo nabisabira nuko twajya turi benshi kurushaho uko twagiye Rusizi. Twagiye turi amakwasiteri ngo agera kuri 6 simba atari 5, ariko none dushaka gutwara nibura amakwasiteri arenga 10, kandi nizi neza ko bishoboka, tubirimo kandi bizashoboka. Murakoze. Ku myitozo ya PL tugize amahirwe yo kubona abafana bitari bikunze kugaragara cyane, ariko tangira utwibwire, witwa nde diswe? Nitwa Twizere Saidat, ni umukunzi wa PLFC, nkamba muri ZONE1. Ariko mwese mba muri ZONE1, nta zindi fan club zibaho? Wenda nuko batitabiriye nkuko twe tugira ubwitabire kurusha andi ma fan club. Wowe kuki wakunze APR? APR nakuze nyikunda, numva ariyo ekipe, kandi sinari kujya gufana Rayon
ni ya kera nakuze Ikipe navutse nsanga ariyo twaziye rimwe. Uravuze ngo ngana na APR? Yego. Bose nawe mutwibwire witwa nde? Urakoze banyita Muri Kominani. Ndo umukunzi wa APR kuva muri ZONE1. Nawe uba muri ZONE1? Mva muri ZONE1. Kuki wahisemo kujya muri ZONE1? Ngira ngo ZONE1 irakora cyane kurenza ibindi, iritabira imikino yose mu ntara zitandukanye. Ntabwo ari fan club ikunda kwibana mu mujyi wa Kigali gusa. Niyo mpamvu nayihisemo. Hama ku munsi w'ejo warebye umukino se? Ejo narawurebye cyane wose. Wabonye umukino wari umeze ute? Wari umukino mwiza nubwo polisi yagize amahirwe imvura ikagwa kugira ntiyatsindwa ibitego byinshi, ariko wari umukino mwiza impande zose. Sister, wowe ejo warebye umupira Saida? Match narayirebye. Yari imeze ite? Match y'ejo yari nziza. Urabona ko muhagiri kuri kufra mbega arabimerita, si ibintu yihingamo. Ariko kuva uhereye kuri muhagiri banza kira gitego yatsinze cyaragushimishije. Cyanguza ahantu burikije ibihe yari amazemo iminsi kaza akahita atsinda igitego, ni ibintu byaduhaye. Wowe se ukura umwana w'umwari gitsina gore winjiye gute mu bintu byo gufana? Ibintu byose bigomba kubamo gender. Ntabwo gufana ari iby'abahungu, twese tugomba kumva ko dushoboye. Ntabwo abahungu aribo bashoboye, twese tugomba kumva ko dushoboye. Iyo muri karitsiye muganira n'abandi bakobwa n'iki, ntabwo bajye baguserereza batari kuba ibintu by'imipira? Ntabwo ibyo byabura, ntabwo byabura cyane. Wumva ko bamwe bumva ko wakoze ibintu bitabaho, ariko kubera gukunda bawumva ari byo. Mwebwe ngira ngo watubwira ku munsi w'ejo ninde mukinnyi wagushimishije mu kibuga? Ku munsi w'ejo ngira ngo abakinnyi bashimishije ni hafi ya bose. Barashimishije, bitwaye neza, bakoze ibyo twashakaga. Ko muri iyi minsi nka APR nta kujenjekera ikipe yari yo yose. Cyo dushaka ni igikombe kandi ubu ngubu banagitanze nanone twakibona. Rubango ejo bose bakinnye neza, ariko atake yarakoze. Muhagiri arakora, Sugira arakora, Mborenga arakora. Urebye Savio we birarenze, yarakoze cyane. Inyagatare se muzaherekeza ikipe? Birumvikana. Navuze ngo ubu ngubu APR haba abakinnyi haba abafana nta kujenjeka. Ejo n'ubundi kwa gatatu nta kujenjekera Sunrise. Tugomba kuyiha ibyayo kaduha amanota 3. Saida, uzaba uri Nyagatare nawe? Ntago nabura. Aho igiye hose ngomba kuyigenda inyuma. Ugomba kuyiherekeza. Ni ikipe ihora ku mutima wawe? Ikipe ihora ku mutima. Niba ari ikipe ihora ku mutima, ko mu myitozo tutajya tubabona biterwa n'iki? Akenshi tuba turi mu kazi kandi ubona ko hano ari kure, kugira ngo uve mu kazi ubashe no kwituza hano ni kure. Babaye babishyigikize hafi, imyitozo yagiye bari abantu benshi, ariko hano birabangama cyane. Hafi kuri wowe ubwo aho wita hafi habe? Wenda nk'Inyamirambo haba hafi kuruta hano. Mwebwe ubona impamvu mutagaragara ku myitozo ariye, kandi nyamara mukavuga muti ni ikipe dukunda duhoza ku mutima, ariko mu myitozo ugasanga mudahari, biterwa n'iki? APR ni ikipe dukunda duhoza ku mutima kandi tuzahora duhoza ku mutima. Ku myitozo kuko mugenzi wanjye yabivuze, ni ikibazo cy'uko tubara abakozi n'ubu ngumvuye ku kazi, umukozi wa leta. Nuvuga ngo rero bisaba ubwitange cyane, cyangwa rimwe na rimwe uruhushya hakabana kure, urumva biba bigoranye. Ariko habaye nk'Ikigali twajya twitanga tukashyika vuba. Ubwo mbese muravuga ko icyo mwisabira ubuyobozi ari ukuba babafasha ikipe ikajya ikora imyitozo i Kigali? Babonye bibashoboka batwegereza imyitozo. Murakoze cyane. Murakoze nawe. Sister, uraho? Muraho. Witwa nde? Nitwa Olga Mbabazi, aba ndi umukunzi wa APR. Uva mu yihe zone? ZONE1, ndi SG wa ZONE1. Uri umunyamabanga? Muraho mwebwe? Muraho neza. Wewe witwa nde se? Nanjye nitwa Thompson Gatete, ndi umukunzi wa APR FC. Ukaba mu yihe zone se wowe? Nk'ibisanzwe ni ZONE1. Gatete, ngira ngo nyemerera noneho duhere kuri Olga. Ku munsi w'ejo ikipe ya APR yashinye umukino wari ukomeye cyane, ikina na polisi ihakura amanota 3. Uwo mukino wabonye ute? Twarishimye, abakinnyi bacu bakinnye neza, bakinanye ishyaka. Wabonaga ko ari ibintu bari biteguye ko tugomba kuhakura amanota 3, kandi yari akenewe cyane. Ku ruhande rwawe ninde mukinnyi wabonye wakinye neza akagushimisha? Sugira. Wenyine?
ni umbajije umwe oya n'abandi wabonye bitwaye neza nk'abandi Sugira Omborenga na Rusheshangoga abo ushingira ku kivuga ko bitwaye neza nabonye imikinire yabo bakinanye ishyaka ntigeze mbona ridasanzwe surtout nka Rusheshangoga umwanya bari bamushizeho ntabwo ari umwanya yari amenyereye ariko yawukinnye neza Tom wowe ku ruhande rwawe ku mukino w'ejo wabonye ute umukino w'ejo nk'ibisanzwe nka PRFC tuba tuwiteguye neza ikintu twishimiye cyane ahubwo njye mbona n'ibitego byarabaye biki bitewe n'ukuntu narinze APR kandi APR nkuko muri slogan bivuga ngo always the champion ikibuga cyari cyo cyose tujyaho twizeye atatu ahubwo dutungurwa niyo tutabonye atatu naho ubundi umukino w'ejo njye nashimye abakinnyi baritanze kuva ku munota wa mbere kugera ku wa nyuma ninde wagushimishije muri babakinnyi bose ba PRFC uko babanjemo ndetse n'abaje basimba uko babanjemo umukinnyi wantunguye cyane ni Rusheshangoga yakinnye defense neza nk'aho ari umwanya asanzwe akina ni ibintu byanshimishije na kabiri yacu yakinnye neza ejo na Sugira urabona ko arimo agaruka nawe yakinnye neza cyane n'abasimbura na Mirafa nawe wabonye ko yagiyemo ubona arakina neza cyane ninde mukinnyi wabonye bitagendekeye neza ku munsi w'ejo ejo ku munsi w'ejo umukino wari ukomeye cyane n'utarakinnye neza byaterwaga urabona polisi ikinisha abakinnyi b'abasore gusa wabonaga bakina ibintu bitarimo tekinike rero ubundi ntabwo tuba twiteze umukino mwiza cyane kubera polisi ibintu ikina ariko buriya nizeye ko n'utarakinnye neza ejo azakina neza ku mukino w'ubutaha Olga ngiye kankwibariza akabazo k'amatsiko uri umukobwa ufana ikipe ya APR kuki ahangaha ikipe ya APR ikora imyitozo ishyorongi tudakunze kubabona abafana akenshi haba ikibazo ko ari kure gato y'umujyi ikindi abantu benshi baba bari mu kazi abafana ba APR benshi buriya ntabwo ari ukuvuga ngo ni imvura mukora benshi baba bafite akazi kugira aboneke mu myitozo biragorana ikindi ngira ngo abantu benshi bazi yuko wenda ibintu by'imipira usanga bireba igitsina gabo gusa Olga wowe nicyo bivugaho kuba uri umwana w'umukobwa ariko ugasanga ukunda umupira nkunda umupira cyane nkunda ibintu bya siporo cyane especially nkakunda football ni ibintu nakuriyemo bimbamo kugeza ubu usanga kuba ukunda umupira bitaguteza abandi bagenzi bawe nk'uko bakunda kubivuga abakobwa benshi bamaze kwiyumvamo ibintu bya siporo cyane mbese ubundi kuki wahisemo gufana APR njye nakuze fana APR wisanze uyifana gusa nisanze nyifana ndabyibuka ko kera nkiri muto twajyaga dukurikira bambaza ngo urafana ihe ekipe nkavuga ndafana ekipe y'abasirikare ntazi ko ari na APR ubwo hari mu mwaka muri 98 to wowe wakunze APR kuva ryari njye nayivukiyemo igitangira muri make nari umwana muto ruhinja ariko mwumva mu rugo baravuga APR ngira n'amahirwe yo gukurira Remera mu Gihogeri mwumva niho abakinnyi benshi bari batuye n'abatoza b'abakongomani ni amahirwe nagize mvukira mu ikipe nziza ku munsi w'ejo ikipe ya APR yajya i Nyagatare muretari kwiherekeza nk'ibisanzwe iteka urabizi APR umwihariko wayo niyo kipe yonyine mu Rwanda iherekezwa aho ikinira hose tuba turi tayari kuyiherekeza Olga nawe uzaza se njye ntabwo mbone n'abafitemo serumu nayicomora nkakurikira ekipe yanjye ntabwo bishobora ko nasigara none se ku munsi wo kuwa gatatu bakina na Sunrise ufite icyizere gihambaye ko bazatsinda ntabwo Sunrise yigeze ari kuba ekipe itugora ndabyizeye ko hari tuzakura amanota 3 si ubwa mbere si ubwa kabiri si n'ubwa gatatu Tom ni iki wisabira abafana bagenzi bawe muri rusange abafana bagenzi banjye nta kintu mbasaba gikomeye uretse ko ibi byinshi barabizi umufana wa APR ahari hose n'udahari n'uwakazi kabujije abari kumwe n'ikipe ya APR ku mutima ariko icyo nasaba ejo ni umukino wa nyuma uzaba ku wa gatatu ndasaba umufana wese aho yicaye amenye ko ikipe dukeneye kandi iyo duhari n'abakinnyi baba bafite morale nyinshi amanota 3 yo ndayabijeje arahari murabona ari iki cyakorwa kugira ngo APR yitoreza n'ishyorongi abafana bajye baboneka ari benshi nta kindi icyo nasaba ubuyobozi niba bishoboka nuko batwegereza imyitozo kuko hari nk'ibintu tumaze iminsi twumva by'ibihuha ariko nk'umuntu ugera
kuri ekipa yikoreye imyitozo nkatwe kuba dusanzwe tuza tuba tuzi ko nta bihari ariko nk'umufana utaje ku myitozo bakamubwira ibintu ahita yumva ko bihari. Icyo dusaba rero turasaba ko abayobozi batwegereza ikipe ikagaruka i Kigali niba bishoboka tukajya dukorana nabo umunsi ku munsi. Murakoze cyane. Murakoze.